Zwina minwaha ya 14 thandela yo thomya vhadzulapo a vhulaevhela uri ndi yone shothodzo ḽo swika fhedzi u lenga hayo ho vhangiwa nga zwithu zwi fanaho na mavharivhari a zwa vhuyaḓa na mushumo wa mahodze. Vhadzulapo vha ri vho neta nga fulufhedziso dza fhedzi. I cannot say I'm excited because the service delivery that our people are receiving is not proper. But we are hoping that when the president visits, will outline our issues as the people of Giyani. We'll tell him whatever it is that is happening, in particular in terms of the project that is happening. Remember, this project has been going on for a very long time. It's been 14 years now. Damu la Nandoni lone chiko cha thandela iyi fhedzi Vhadzulapo vha tshavholindela na zwino. The issue of villages around Giyani is still a concern because we don't have water since we promised that around September the 30th will be having running water, and then the date was changed again to be the November the 30th. There's still no running water. It seems as this issue of water here in Giyani, it will be a song. Zwono ḓi khwaṱhisedzwa uri minista wa zwa maḓi na vhutata-tshili Vho-Senzo Mchunu vha ḓo kanda vhathu nga Sondaha. Lutendo Boboli, SABC News, Giyani.